ba maso dusome ibyanditswe mu binyamakuru. Amakuru ki muri politiki? Mu buzima busanzwe hose handitswe iki? Reka dutangire. Perezida Antoine Felix Tshisekedi ndetse na Perezida Donald Trump bagaragaje ubushake bwo gukorana mu kugarura amahoro muri RDC. Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo na Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahuriye mu muhango wa National Prayer Breakfast wabereye i Washington kuri uyu wa kane tariki 5 Gashyantare, aho baganiriye ku bufatanye bugamije guteza imbere amahoro n'umutekano muri RDC. Mu biganiro byabo bombi bashimangiye ko bifuza gukomeza ububano ushingiye ku ndangagaciro zihuriweho zirimo kwimakaza amahoro, guteza imbere iterambere rirambye no kongera ishoramari mu bukungu bw'akarere. Banagarutse ku kamaro ko gushyigikira gahunda zigamije kugabanya amakimbirane no guteza imbere imibereho myiza y'abaturage. Amakuru aturuka muri izo mpande avuga ko ubufatanye bushobora kwibanda ku bijyanye n'umutekano, iterambere ry'ubucuruzi ndetse n'ishoramari mu bikorwa remezo n'ubucukuzi bw'umutungo kamere mu buryo buboneye cyangwa bunyuze mu mucyo. Ihuriro ry'aba bayobozi ryabereye muri uwo muhango uzwi cyane nk'uhuriza hamwe abayobozi b'ibihugu, abanyapolitike n'abandi bakomeye mu nzego zitandukanye, bagasangira ibitekerezo ku mahoro, ukwemera n'ubufatanye mu gukemura ibibazo byugarije isi. Iki gikorwa cyakiriwe nk'ikimenyetso cy'uko umubano wa Washington na Kinshasa ushobora kongera gukomera, cyane cyane mu rugendo rwo gushaka ibisubizo birambye ku bibazo by'umutekano bikomeje kugaragara mu Burasirazuba bwa Congo. Ni mu gihe kandi muri iki gitondo hagaragaye imirwano ikomeye cyane hagati ya MA23 n'ingabo z'abarundi za Tanzania ndetse na Fardc, Wazalendo na FDLR ndetse n'abacancuro. Abacancuro bavuga ko barimo gushaka DJ Prince wabo, aho barimo gukora ibishoboka byose kugira ngo barebe ko bamugarura. Iyi ntambara ikomeje gufata indi ntera mu Burasirazuba bwa Congo, aho abantu bibanda cyane ku bivugwa buri munsi kandi biteje agahinda ndetse n'inyeyo. Yumvaga ni Damu na iyi ni Rwanda News. Kora subscribe, kora like and comment kugira ngo tujye dukomeza kubana mu makuru mashya kandi agezweho.